Sampurasun watuk warga YouTube. Tangtosna tong hilap di like, di komen, sarang di subscribe. Alakatung TV adalah napi baris mintonkeun video-video tentang seni dan budaya khususnya bajidoran. Bah namin kada hilap, abah namin mesro gendang bajidoris Jawa Barat. Yo abis sareng Bunda Neng Namin. Bunda Neng Namin adalah ibunda kita di panggung atau istri dari seorang maestro Abah Namin. Ya, ini perjalanan ke Subang kanca bersama maestro Senggak Bajidoran Waalek, wis Senggak legendaris. Jeung tibalik nu mawa mobil teh sepuh lain nu ngarora tuh tingali kanca Abah Namin menuju di perjalanan. Bade on the way ke Kabupaten Subang, insyaallah di perjalanan anak mudah-mudahan video anak lurus bangru berkah selamat. Ini Waalek, yo warga YouTube si Beo tercapetang pokoknya si Amis lah itu mbah kita. Perjalanan ke Subang tuh, perjalanan ke Subang baris dia sareng Casdi. Tontonnya sambungan videona ulah hilap pokoknya di like, di komen, di subscribe. Insyaallah Alakatung TV baris mintonkeun video tentang seni dan budaya khususnya bajidoran. Abah Namin loh. Yo nu peryogi konten-konten video jaipong mangga ditonton di Alakatung TV. Video anak kasadayana mudah-mudahan aya guna tur mangpaatna kanggo urang balarea. Assalamualaikum, cagrahayu, sampurasun.